twongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu aho tugarutse mu isaha y'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Inkindi Vanessa hamwe na mugenzi wanjye Emmanuel Baziaka, aho tugiye gutangirira ku makuru y'uwitwa Isimbi Cecile ushinja nyina kumutwarira umugabo. Isimbi Cecile utuye mu murenge wa Nyamirambo avuga ko ibibazo yahuye nabyo byatangiye mu mwaka wa 2020 ubwo nyina yimukaga aho yari atuye akaza kuba mu rugo rw'umukobwa we bigizwemo uruhare n'umukwe we. Kuva ubwo ngo umwanya yari afite mu rugo rwe yawimuwemo na nyina maze we atangira gufatwa nk'umwana mu rugo. Cecile akomeza avuga ko nyina yaje kuba iwe amaze imyaka 5 abana n'umugabo we, ahamara imyaka 3 n'amezi 8. Muri iki gihe ngo nibwo yatangiye kubona impinduka mu mibanire n'umugabo we, aho yatangiye kubona inama yajyaga ajya n'umugabo, amafaranga yo guhaha yamuhaga ndetse no gutemberana byagiye bishira gahoro gahoro, ahubwo akagenda bikorana na nyina. Uyu mugore yavuze ko amaze kubona ibimenyetso yasabye umugabo ko bakwicara bakabiganiraho amubera ibamba, nyuma amusaba ko basezerera nyina akaba yasubira kwibana nk'uko byahoze mbere, ariko nabyo ngo umugabo arabyanga. Yakomeje avuga ko yaje kwigira inama yo kwahukana ku cyizere cy'uko umugabo yazaza kumucyura maze akaboneraho kuvuga no kugaragaza ibibazo bye, ariko agategereza agaheba, ahubwo atungurwa no kumva nyina yarahise ataha urugo rwe akamusimbura, yitwaje ko yataye urugo akabaje kwita ku bana b'uyu mugabo bakaba n'abuzukuru be. Ni inkuru yabo umugabo ndetse na nyirabukwe bamaganiye kure bavuga ko ari ukubaharabika, bakemeza ko ahubwo uyu Cecile yataye urugo, ibyanatumye uyu mugabo yakagatanya y'agateganyo akaza no kuyihabwa. Usibye kuba byaragize ingaruka zikomeye ku rugo rwe, ngo ni ipfunwa agendana kuko ahanyuze hose bamuryanira inzara bati nimurebe wa mugore nyina yatwaye umugabo. Nyina w'uyu musore yabwiye itangazamakuru ko umukobwa we amuharabika, ati ubu muri uru Rwanda nabuze undi mugabo ku buryo najya ku mukwe wanjye. Abaturanyi babo bo bavuga ko uru rugo rwafatwaga nk'intangarugero, ariko ko baje kumirwa ubwo uyu mugore wari nyir'urugo yarusohokurwagamo rukinjirwa na nyina umubyara. Umugabo yavuze ko uyu mugore we amuharabika, ahubwo amushinja guta urugo, anahamya ko ikibazo cyabo cyagejejwe mu nkiko aho bategereje kuburana, aho bahawe itariki yo mu mwaka wa 2027. Icyakora umugabo agahita asaba gatanya y'agateganyo akanayihabwa, aho urukiko rwategetse umugore kuva mu rugo, umugabo akajya amuha ibihumbi 170. Abana babiri bafitanye, umwe w'imyaka 9 undi w'imyaka 5, bakagumana na se, ariko ababyeyi bombi bakagumana inshingano zo kubitaho no kubarera. Iki cyemezo uyu Cecile akemeza igice kimwe akakibona kwirengagiza nkana iki tegeko rivuga, ndetse kugeza ubu uyu mugore ngo yiteguye gusohorwa muri iyi nzu, avuga ko yubakanye n'umugabo we ndetse na n'ubu bari kuyibanamo, n'ubwo umwe aba mu cyumba kimwe undi akaba muke. Reka twerekeze mu Bwongereza, aho David Cameron wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu yahishuye ko arwaye kanseri ya prostate. David Cameron wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yahishuye ko bamusanzemo kanseri ya prostate, ndetse buri gihe aterwa ubwoba no kumva ayo magambo. Ibi yabitangaje ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru The Times cyasohotse 23 Gushyingo uyu mwaka. Cameron w'imyaka 59 yavuze ko yagiye kwisuzumisha indwara nyuma yo kubikangurirwa n'umugore we Samantha. Yumvise Nicky Jones washinze Soho House avuga iby'iyo ndwara kuri radio. Prostate ni urugingo ruboneka ku bantu b'igitsina gabo gusa, rukaba ruri munsi y'uruhago aho rukikijwe n'uduheha dusohora inkari n'amasohoro. Inyuma yarwo hari igice gihera cy'urura runini. Cameron yakoze ibizami mu ntangiriro z'uyu mwaka, ibisubizo bigaragaza ko ibipimo bya kanseri byari hejuru, ndetse nyuma hakoreshwa uburyo bwa MRI na biopsy. Ibizami byombi byemeza ko afite kanseri ya prostate. Cameron yabivuzeho agira ati buri gihe wibwira ko bizagenda neza, niyo ufite ibipimo biri hejuru ushobora kumva ko bidakomeye. Ukoresha uburyo bwa MRI ukabona utuntu duke tw'umukara, ugatekereza uti oya bizagenda neza,
ariko iyo ibisubizo bije ugasanga ufite kanseri ya prostate. Buri gihe ugira ubwoba kumva ayo magambo. Amakuru avuga ko Cameroon yahawe ubuvuzi na phototherapy bwibanda ku gice cyibasiwe na kanseri hakoreshejwe uburyo bwa ultrasound bwica uturemangingo twa kanseri. Uburyo bwa phototherapy bushobora kubika ibice bidafite kanseri neza kandi bugira ingaruka nke kuruta ubuvuzi bwa radiation, ndetse bikumira kanseri gukwirakwira mu mubiri. Cameroon wayoboye kuva muri 2010 kugeza muri 2016 yasabye ko leta y'Ubwongereza yashyiraho gahunda yo gusuzuma abantu hakiri kare kanseri ya prostate kugira ngo imirimo yo kuyivura ibe ingirakamaro. Iyi gahunda yasabwe kandi na Prostate Cancer Research, umuryango ukora ubushakashatsi kuri kanseri ya prostate. Kanseri ya prostate niyo kanseri ikunze kugaragara ku bagabo mu Bwongereza, aho buri mwaka hashyirwa hanze ibipimo 55,000 by'abayirwaye. Twerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo, aho AFCM 23 yafashe utundi duce naho FARDC yabangira ingata. Ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryafashe agace ka Kitwa Baruzi na Kirungutwe duherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba leta bakizwa n'amaguru. Utu duce twafashwe nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije AFCM 23 n'ingabo za RDC zari zifatanyije na Wazalendo kuva mu gitondo cyo ku 24 Ugushyingo 2025. Nyuma yo kwamburwa utu duce mu masaa 5 z'amanywa, ingabo za RDC na Wazalendo bahunze berekeza muri santere ya Chidasa iherereye muri sheferi ya Ruwindi. Abaturage bo muri Chidasa batangaje ko ubwo ingabo za RDC na Wazalendo bahungaga basahuye amaduka yabo n'indi mitungo irimo ihene na moto. Imirwano y'urudaca ihanganishije AFCM 23 n'ingabo za RDC zifatanyije na Wazalendo ikomereje mu bice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na intara ya Kivu y'Amajyepfo. Tariki ya 23 Ugushyingo, AFCM 23 yari yarafashe santere ya Buhimba iherereye muri groupoma ya Walayo Yungu muri teritwari ya Walikale, ariko kuwa 24 Ugushyingo yayivuyemo nyuma y'igitero yagabweho n'ingabo za Congo na Wazalendo isubira muri Kasopo. Umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka ku gicamunsi cyo kuwa 24 Ugushyingo yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC riri kugaba ibitero mu bice byinshi birimo ibituwe cyane ryifashishije ibikoresho birimo indege za Sukhoi 25. Ati indege z'intambara za Sukhoi 25 ziri kugaruka kenshi, hakoherezwa drone z'intambara n'imbunda zirasa kure. Ibi bitero bya Kinshasa bishyira abasivile mu kaga gakomeye. Tariki ya 23 Ugushyingo, AFCM 23 yatangaje ko itazihanganira ibitero bikomeje kugabwa ku birindiro byayo no ku basivili. Igaragaza ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurwanira abari mu kaga. Mu gihugu cya Ethiopia ho ikirunga cyarutse nyuma y'imyaka 12 gisinziriye. Ikirunga cyitwa Hali Gubi cyo muri Ethiopia cyarutse ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 12 cyari kimaze gisinziriye. Hali Gubi ni ikirunga giherereye mu karere ka Afar mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ethiopia. Iki kirunga cyari kimaze igihe kinini gisinziriye, cyatangiye kuruka ku cyumweru tariki 23 Ugushyingo uyu mwaka, kizamura imyotsi n'ivu mu kirere ku butumburuke bwa kilometero 14 bitwikira ibice bigikikije, ndetse kikanagira ingaruka ku bahinzi bari mu bikorwa byabo. Umuyobozi wo muri aka gace Mohamed yatangarije AP ko nta bapfuye cyangwa abakomeretse baratangazwa, gusa avuga ko iriruka ryateje ikibazo ku borozi b'amatungo kuko ivu ryatwikiriye ubwatsi bw'amatungo. Naza yatangaje ko amashusho ya satelite yerekanye imyotsi yiganjemo ivu ryinshi ryazamukaga mu kirere rikambukiranya inyanja itukura. Toulouse Volcanic Ash Advisory Center yavuze ko iryo vu ryanyuze hejuru ya Yemeni, Omani,
rigera muri Pakistani no mu Buhinde. Kampani y'indege ya Air India ibinyujije kuri X yayo yatangaje ko yahagaritse ingendo zimwe zo mu bihugu n'izindi mpuzamahanga kugira ngo ikore igenzura ry'umutekano ku ndege zanyuze mu bice bimwe nyuma y'iruka rya Hari Gubi. Ikigo cy'iteganyagihe mu Buhinde cyavuze ko iyi myotsi ishobora kugira ingaruka zikomeye kuko iri ku kigero cy'ubutumburuke bwo hejuru, yongera ko ishobora no kugera mu burasirazuba mu buryo bwihuse. Iki kirunga giherereye mu birometero 800 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Addis Ababa hafi y'umupaka wa Eritrea, gifite ubutumburuke bwa metero 500. Abashakashatsi bagaragaza ko bataramenyekana igihe cyaherukiraga kuruka, gusa bagashimangira ko hari hashize imyaka 12,000 gisinziriye. Reka tugaruke mu Rwanda ahavugwa inkuru y'uko miliyari 14 zakusanyijwe mu mezi 4 bigizwemo uruhare na Tengamara ndetse na TVA. Ubukangurambaga bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro buzwi nka Tengamara na TVA bugamije gutanga ishimwe ku basaba inyemezabwishyu ya IBM bukomeje kuzana impinduka mu gukusanya imisoro kuko bwafashije gukusanya miliyari 14 zirenga y'umusoro ku nyongeragaciro kuva ku itariki ya 1 Nyakanga kugeza ku wa 31 Ukwakira uyu mwaka. Tengamara na TVA igamije gushishikariza abaguzi kurushaho gusaba inyemezabwishyu ya IBM bakagira ishimwe ribagarukira. Mu bigaragariye gahunda y'ishimwe ku batsi inyemezabwishyu ya IBM ikomeje kwitabirwa nuko abaturage bashya bagera ku 390 biyandikishije muri Tengamara. Muri icyo gihe hasabwe inyemezabwishyu zisaga miliyoni 2 za IBM. Mu mezi 4 kandi hatanzwe miliyoni 867 z'ishimwe zatanzwe ku baguzi 88,833. Tengamara na TVA yaje kunganirwa n'ubundi bukangurambaga bwiswe Tenga Promo. Tenga Promo ni ubukangurambaga bwatangijwe na Rwanda Revenue ku bufatanye na KT Global Software Limited na Ambitech Limited kwa 17 Kanama 2025. Bwatangijwe mu rwego rwo gufasha abaguzi basaba fagitire za IBM kubona amahirwe menshi yiyongera ku ishimwe ry'10% bahabwa kuri TVA ya fagitire ya IBM basabye. Imibare ya Rwanda Revenue igaragaza ko miliyoni 150 zimaze gutangwa ku bihembo bya Tenga Promo ku bagera ku 3,000 muri rusange kuva gahunda ya Tengamara na TVA yagirwa miliyari 2 amaze gushyikirizwa abasabye inyemezabwishyu ya IBM ahwanye n'10% bya TVA yakusanyijwe. Abamaze kungukira muri ubu bukangurambaga barimo Helena Murekatete kwa 21 Ugushyingo uyu mwaka. Murekatete wo mu karere ka Bugesera yashyikirijwe urufunguzo rwa Kia Sorento yatsindiye kubera gusaba fagitire ya IBM ku bitunga umuryango we no gukina muri Tenga Promo. Ni imodoka ifite agaciro ka miliyoni 17. Murekatete yavuze ko yamenyeye bwa mbere iyi gahunda mu itangazamakuru. Tukiri mu Rwanda haravugwa inkuru y'uko abadepite batabarije abanyamakuru bo mu Rwanda bagorwa no gukora ku munwa. Abagize inteko ishinga amategeko batabarije abanyamakuru bakora umwuga ufatwa nk'uyubashye, ariko abenshi muri bo bakaba ari bambona bucya bitewe n'inyica ntikize bakura muri uyu mwuga ufatwa nk'ubutegetsi bwa kane. Raporo iheruka ya RGB yagaragaje ko abanyamakuru bangana na 44.5% bahembwa imishahara iri munsi y'ibihumbi 200 ku kwezi, ko ari amafaranga make adafasha abanyamakuru kuba bakora umwuga wabo neza. Hagaragajwe ko 42.9% by'ibitangazamakuru ari byo bitanga amasezerano y'akazi ku bakozi babyo, mu gihe 28.6% bitangira abakozi ubwiteganyirize, umubare ungana n'uw'ibitanga ikiruhuko cy'umwaka. Ibitangazamakuru bigera kuri 28.6% byishyurira abakozi babyo imishahara ijyanye n'ibyo binjije. Nubwo bimeze bityo ariko raporo ya RGB igaragaza ko uru rwego rukomeje gufasha ibitangazamakuru kwiteza imbere, aho nko mu 2024-25 rwatanze inkunga yarenga miliyoni 286. Depite Uwababyeyi Jeannette wanabaye umunyamakuru cyane kuri televiziyo y'igihugu yagarutse kuri raporo ya RGB yifuza kumenya ingaruka ku bakira ubushobozi ibi bigo byagize no ku banyamakuru basanzwe.
ati bitanga uwuhe musaruro ku bijyanye no kwiyubaka kw'itangazamakuru ukwabyo. Yagaragaje ko hakigaragara abanyamakuru batabona ibyo bemererwa nk'abakozi, byaba nk'ubwishingizi bw'indwara cyangwa se ubwiteganyirize, ariko hari n'abatabona umushahara. Depite Uwababyeyi yibaza uburyo u Rwanda rushaka kubaka itangazamakuru ry'umwuga ryubahiriza amategeko n'ibiteganywa na politike y'itangazamakuru, ariko ubuzima bw'umunyamakuru ushingirwaho byose bugeramiwe. Yagize ati niba mu gitondo umuntu abyuka akajya gutara inkuru, ejo akongera ukwezi kugashira ntahembwe amezi 2 agashira, ese ibyo byo ni bibazwa nde? Imibereho y'umunyamakuru ikurikiranwa nande? Senateri Habineza Frank we yabajije aho politike y'itangazamakuru imaze igihe kinini ivugwaho ariko itarasohoka igeze, aho yagize ati ese ko biri mu nshingano zanyu twagira icyizere ko izasohoka vuba? Senateri Habineza yakomeje agira ati ikindi ni ikijyanye n'amahame ngengamitwarire y'itangazamakuru ku bakora umwuga w'itangazamakuru ngo babe bawunoza neza, ariko cyane tureba n'itangazamakuru ryo ku ikoranabuhanga digital media risa naho rigoye kuba ryacungwa. Ingamba mwaba mufite kugira ngo muricunge neza ni izihe? Reka tunyarukire muri siporo, aho Amisi Cedric atakiriwe neza n'abafana kubera ibyo yakoreye kuri stade ku munsi w'ejo. Nyuma yo gusimburwa ku mukino wa Al-Merreikh akavanamo igitambaro cya kapiteni akagikubita hasi, abakunzi ba Kiyovu Sport bababajwe n'iyo myitwarire yagaragaye kuri kapiteni w'ikipe bihebeye Amisi Cedric. Kuri uyu wa mbere tariki ya 24 Ugushyingo uyu mwaka nibwo amakipe yo muri Sudani yasabye gukina mu shampiyona y'u Rwanda yatangiye gukina. Yabimburiye ngenzi yayo ni Al-Merreikh yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-0 mu mukino w'ikirarane. Abanyasudani batsindiwe na Dauda na Mohamed Teya ubwo umukino warugeze ku munota 80. Abatoza ba Kiyovu Sport bakoze impinduka bakuramo Amisi Cedric wasimbuwe na Joseph, ariko Cedric ntiyishimiye iki cyemezo cy'abatoza. Uyu mukinnyi ufatwa nk'ufite uburambe bitewe n'imyaka amaze mu kibuga ndetse na za shampiyona yakinnye mu bihugu bitandukanye, ndetse hakiyongeraho n'ikipe y'igihugu y'u Burundi, yakuyemo igitambaro cy'abakapiteni maze agikubita hasi mu kugaragaza ko ababajwe no gusimburwa. Bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport babonye akora ibi bavugiye rimwe bati wowe uri izina rito riri hasi cyane ya Kiyovu Sport, wowe ugiye ntawe n'uwazibuka ko wakiniye Kiyovu Sport. Abandi bagize bati Cedric ntugasuzugure ikipe kandi yaragufashe mu nzove bakwanze, ariko icyo uri kutwitura ni ukudusuzugura. Ntabwo byarangiriye aho kandi nyuma y'umukino bamwe mu bafana b'iyi kipe yo kumumena bateranye amagambo na Amisi ubwo amakipe yaganaga mu rwambariro, maze akajya amanika amaboko abahamagara ababwira ngo nibajye kubimubwira bamwegereye. Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 8 n'amanota 10 mu mikino 9 ya shampiyona, mu gihe Al-Merreikh yo yabonye amanota 3 yo ya mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Tukiri mu Rwanda, reka tugaruke ku cyemezo cy'urukiko kuri mwarimu wariye ibiraha akanasambanya abana. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwahamije icyaha cyo gusambanya umwana, umwarimu witwa Thomas Ntivuguruzwa w'imyaka 50 y'amavuko, rumukatira imyaka 10 y'igifungo. Uriya mwarimu wigisha ku ishuri ryitwa Nyanza TSS ryahoze ryitwa Eto Gitarama, riri mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza, yarezwe ko yasambanyije abana 2 b'abakobwa yabanje kubarira amasambusa cyangwa se ibizwi nk'ibiraha. Ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 25. Mwarimu we agahakana icyaha asaba kugirwa umwere. Ririya shuri rereye mu kagari ka Butansinda mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Uriya mwarimu witwa Thomas Ntivuguruzwa yarezwe gusambanya umwana, aho bari abana 2 akabanza kubarira amasambusa
yasoza akabasambanya. Ubushinjacyaha buvuga ko tariki ya 30 z'ukwa gatatu 2024 mu masaha y'umugoroba mwarimu Thomas yahuye n'abana b'abakobwa babiri, umwe w'imyaka 15 undi w'imyaka 17, barimo gucuruza ibiraha mu gasantere ka Butansinda. Abajyana iwe mu rugo, ababwira ko agiye kubagurira ibiraha. Bagezeyo binjira mu nzu, arafunga atangira kurya ibiraha, nabo arabaha. Abana baje kwishyuza 200 ngo batahe, ntiyayabaha ahubwo ngo ababwira ko barara. Abajyana mu cyumba bararyama ndetse aranabasambanya. Bigeze mu gitondo abasigaho abakingiranye arigendera. Bimenyekana abana bavugije induru maze bakingurirwa n'umukozi ukora isuku mu nzu y'abarimu. Maze uriya mukozi nawe amenyesha ubuyobozi. Thomas atangira gukurikiranwa. Ubushinjacyaha bugasabira igihano Thomas cyo gufungwa imyaka 25. Thomas ahakana icyaha avuga ko kuri iriya tariki yasize umukozi umumesera, ajya ku nshuti ye, avuyeyo atashye asanga abana bicaranye na wa mukozi muri saro ye. Ahageze imvura ihitigwa, yanga kubohereza ngo bagende, arabareka bararyama. Abyutse mu gitondo ahereza wa mukozi urufunguzo, amubwira ko abana nibashaka gutaha abafungurira bagataha. Thomas yemerera ko abana barayiwe, avuga ko umwe muri bo yajyaga amubona mu isantere ya Butansinda naho undi atamuzi. Thomas akomeza avuga ko atigeze abona umwanya wo kubaza aba bana icyo baje gukora mu rugo rwe n'impamvu bahaje, ngo bitewe n'amasaha yarahagereye, ko kandi nta nimero z'ubuyobozi yari afite ku buryo yari kubamenyesha. Ni naha dusoreje amakuru yacu, tubibutsa gukomeza gukora subscribe kugira mukomeze mukurikirane gahunda za Umuryango TV. Nakoze kubana natwe. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope bafite inzoga za Moap, bakorera Tedemir imbere yo kwandamage 0787137442. Izi nimero wazikoresha wifuza kurangura byisumbuye cyangwa se amakuru, ariko izi nzoga za Moap ziri ahantu hose. Arc Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Arc Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego, nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543. Tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0785358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Niba kubaza abantu batatu b'ingirakamaro mu buzima bwacu, dore igisubizo ukwiye kuzatanga. Benjamin Franklin wavumbuye amashanyarazi mu 1752. Thomas Edison
wavumbuye urutsinga mu 1879 ndetse na kompanyi y'abanyarwanda yitwa Elemetech Group Limited. Iyi ni kompanyi itanga serivisi zo gushushanya no gukora installation z'amashanyarazi mu nzu zabo zo guturamo, izo gukoreramo ubucuruzi, inganda n'ibindi bikenera umuriro w'amashanyarazi. Basuzuma ibibazo byose by'amashanyarazi kandi bakabikemura mu buryo bwiza bwa kinyamwuga. Batunganya kandi bagakurikirana ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo imirimo yo gutunganya ibirebana n'amashanyarazi bikorwe neza. Batanga kandi serivisi zose zirebana no gushushanya no gukora installation y'amazi, amashanyarazi, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ibifitanye isano nabyo byose, kandi ibi byose babikora mu buryo bubungabunga ibidukikije kandi inyigo zitegurwa hateganywa guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Naho ujya ushengurwa n'inkuru z'impanuka z'amashanyarazi zaturutse ku bunyamwuga buke bw'abakoze installation. Inzira yo kwirinda izi nkuru ni uguhamagara cyangwa kwandikira ubutumwa kuri WhatsApp Elemetech Group Limited kuri 07 85 48 54 69 cyangwa ukagana aho bakorera i Remera ku muhanda nimero KG 125 mu nyubako ya Ikaro Plaza. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa@elemetechgroup.com. Ntabwo ushobora kubara ingano ya miliyari z'amadolari ziba zihererekanijwe mu bucuruzi bw'isi buri segonda. Ku isi amafaranga ameze nk'amaraso atembera mu mubiri, ubucuruzi bukaba imitsi itembereza ayo maraso. Hanyuma ibigo nka MGEI Limited bitanga amahugurwa n'ubujyanama ku bucuruzi n'imisoro, bikaba bari mu bigisha uko bakira. MGEI Limited ni sosiyete y'inzobere mu bukungu zitanga amahugurwa n'ubujyanama ku misoro cyangwa taxation, uko bakoresha EBM, ibaruramari cyangwa accounting, ubugenzuzi bw'imari cyangwa auditing, corporate management cyangwa imicungire y'ibigo, financial management ariyo micungire y'imari, gutegura imishinga no kwicunga, project management, ndetse n'imicungire y'abakozi. Niba uri umucuruzi, ni gute wahuza ibyaranguwe, ibyacurujwe n'ibisigaye byose bikoreye muri EBM system? Amasomo atangirwa muri MGEI Limited azatuma umenya impamvu wacuruza gutunguka cyangwa se naguhe gutangira business niba wari utaratangira. Ibigo bya leta n'iby'abikorera bikeneye abarimu b'inzobere ba MGEI Limited kugira ngo bishobore gutera imbere. Amahugurwa atangwa na MGEI Limited atangwa ku manywa, ku mugoroba no muri weekend. Wahitamo kandi kwihugura online cyangwa iyakure guhera mu kwa 9 mu 2025 unyuze kuri wa_iganeza_rawa. Dukorera Remera ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye uri munsi ya Umuyenzi Plaza ugana ku murenge. Duhamagare kuri 07 84 94 21 55 ubundi urebe itandukaniro riri mu gucuruza no gucuruza wunguka. MGEI Limited, make change, we make the difference. Just never been tested here at the front line. Aya mazi arizewe kubera systeme yanjye amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura amazi meza, ni meza cyane mu guteka. Hari impamvu tutagira ikibazo cyo kubura amazi meza. Systeme amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura amazi asukuye, dushobora kunywa, dushobora no gukoresha ibindi byose. Ikindi kandi birahendutse. Nta gihe kize cyo kugura systeme y'amazi akadomo rwa. Ukoresheje amazi akadomo rwa ushobora guhindura buri gitonyanga cy'imvura amazi meza, ukagabanya n'ikiguzi cya buri kwezi. Jya ku rubuga amazi akadomo rwa kuri page nkunganire uzuza ibisabwa cyangwa hamagara 0780 30 34 82. Tekana hamwe na Gama Travel and Tour Agents, ikigo kigufasha gutegura no gutunganya kinyamwuga ingendo z'indege, aho bashobora kuguha tike y'indege aho waba uri hose ku isi, yaba umuntu umwe cyangwa itsinda ryabo. Gama Travel and Tour Agents kandi bagufasha kubona visa ku gihe, amacumbi, gutunganya ingendo zisaba gukambika ahantu nyaburanga n'ibindi birimo kubona amakuru yose afitanye isano na services z'amasomo atangirwa mu mahanga kuva ku mashuri abanza kugera kuri masters na PhD. Banakubonera akazi muri za kaminuza zo hanze no mu bigo bikorana nazo. Cudika n'aba banyamwuga rero maze wiremera ibihuzi ibuka igihe kinini. Wadusanga Kicukiro Sonatibe ahahoze UTB cyangwa ugahamagara kuri 0788 87 2060 na 0784 91 5009. Wanabasura kandi ku rubuga rwa wa_Gama Tour _Agents.
ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'imyenda n'ibikoresho bya siporo nabyo biharira iduka rya Adona Sports kwa Thierry Tigos. Adona Sports yaje kugukiza za jezi zimeze nk'ibitenge n'abaguhenda kandi baguhaye ibyamvagara. Nitwe gisubizo mu gihe ushaka jezi z'amakipe ufana kuva kuyo mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi yaba ari amakipe y'ibihugu ndetse na club. Muri Adona Sports ntabwo tubafitiye imyenda ya siporo gusa, ahubwo tubafitiye n'ibindi bikoresho bya siporo byose wakenera muri siporo yose waba ukora. Wateguye irushanwa, ukeneye ibikombe n'imidari byo guhemba abatsinze, gana Adona Sports. Hari godiye wabuze uteganya gutuma hanze, gana Adona Sports, ikibazo cyawe kiraba amateka. Adona Sports dukorera hano mu mujyi imbere ya Kigali City Tower mu nyubako ya GF Plaza, ndetse kandi wanadusanga imbere y'inkuru nziza. Ushobora no guhamagara izo nimero ziri kuri screen yawe ukeneye ibindi bisobanuro. Adona Sports ni igisubizo ku basportifu nyabo.